Salam ubat haganupan kuria nahi hanolongan ni Tuhan. Martarima kasih dohita bani Tuhan, bani ganup dear layak ni maramot kon hita das bani panorangon. Sadarion minggu paunopkon dop Trinitatis, tetap dohita markebaktian igerejaon. Sonai homa di rumah ta masing-masing secara live streaming dan live Eparina TV. Haganup hinaholongan nami ijape Marianan di parhorjanan tibal i rumah sakit di pardalanan saya tuhat taman maramot kon hita haganup harapan pakon tongko nami saya podas marpusa virus corona on asiboi hita marhasadaon ibagas malas niuhur di rumah Tuhanon lahu mangalo-alo prosesi mandoding mahita haleluya 450 sia ayat sada pakon 2 jongjong ma kuria. Ibagas goran ni bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondu inapasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Ise namang galangkon bagal ni uhur, aido na pasangap kon ahu, anja ise namardalan ibagas hapitoran, hubani do patalaronku hatuahonku. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita ham Tuhan na batasi tolusada, namartupu do hanami panorangon, makatahon tarima kasih halani panramotion mu ban nami, malas do uhur nami nuan laho pasangapkon goranmu napasingin, do pakon hamma bohimu huban nami, aselambin ihapkon hanami habagalon ni kuasamu, paluahkon jana mampargogohi hanami bani ganup na masa bani goluh nami.
patotap hamma haporsayaon nami, halani domma ipadihut ham hanami parupe bani siteanon, nadop ibagah kon ham hubani sagala na porsaya bamu. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul makuria. Puji hita Tuhata, marhite doding, haleluya 132, ayat sada, wakon ayat 2, wakon ayat 4. Riap mahita jongjong, martonggo mahita mansapot kondo sata hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata simada sagala na adong. Siboto haganup anjahan nai bata parpitor. Ia jeri hamdo hanami ase makamalaskon pasu-pasu, nadop ipaondos ham huban nami. Tapi gati dolang ihasonangkon hanami si bere-beremu, jana ia jamkon hanami dogogo, pikiran, sonai age uhur nami sandiri, lahoman suhuni sura-sura nami. Jajat na hurang podas do pangap nami martamba sinadongan, gabe ipindahi hanami perhitean naso tiba dalanni. Lang homa ipake hanami panorang, nabineremuin ibagas gok tanggung jawab. Gati dolole hanami, laho mangindahi ham halani mamparayak arta na laho salpuin. Ham Tuhan, marpangulaki mauhurmu mangidah dosa pakon hajaton namiin. Hartuki hamma ur nami, ase ulang inunut hanami be makorjahon dosa, pakon ganup na jahatin. Topa hamma uhur na bayu, marhite tonduymu, ase tongtong hanami manggolu ibagas hapit toronmu. Ibagas Jesus ipaluhain, sasap hamma dosa nami, anjaha jalo hamma tonggo namion. Amin. Tangar anjaha porsayai hitama hatanine bata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ibagas ia do dapat hita haluahon marhite darohni, aima hasasapon ni panlanggaron,
Domu hubani habayakon ni idop ni uhurni. Na unja binerehon ni bata, ibagas hapentaron apa hauhuron. Ibagas holong ni bata, doma isasap haganup dosatta. Halani ai, pataridoh kon hitama tanda-tandani pargoluhan nabayu. Hasangopon ma bani naibata ibabu. Amin. Manduding mahita hundul maguria. Puji hita Tuhata marhiti doding haleluya 240 ayat sada pakon ayat tulu. Riap mahita jongjong, saksihon hitama hapor sayon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya, banisap tanoon. Ahu porsaya baninay bata bapa, argogo na sotarimbang, na manopalangit pakon tanoon. Ahu porsaya bani Jesus Kristus, anak ninay bata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinubuhkon ni si Maria sangganape haliaban, marhite tondoy na passing. Na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, ipar silangkon, matei anjahay itanong, turun hunaguri turu, mulak manggolu bani na matei, bani ari patuluhon. Naik ke surga, anja hundul isyamun ninay bata bapa, pargogo na sotarimbangin. Hunjay ma iya mulak magira, laho manguhumi halak na manggolu, pakon na dukmate. Ahu porsaya bani tonduy na passing, bani kuria parsadaan na mapasingin, parsaoran ni sagala na mapasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhoon ni akula, pakon bani haguluhan na sa dokah ni. Amin. Pundul makuria. Mga alo-alo hatani Tuhan, puji hita Tuhata marhiti doding haleluya 220 sada ayat 2 pakon ayat 5. Oh Yesus,
Dame ninai bata nama ngatasi hagandu paruhuron. In manaman ramot kon uhur apa pikiran nasiam. Ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Hita haganupan nahinarga ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Hatanine bata bani minggu Paunom Hondop Trinitatis 10 Juli 2020. Ambilanta humbani 5 Musa 10 ayat 10 tolu das hubani ayat 10 pitu. 5 Musa 10 ayat 10 tolu das hubani ayat 10 pitu sonon mai hatahon. Pesta lapo-lapo. Maningon marpesta lapo-lapo ham bituari dokahni. Anggodoma ipatupuham buah ni pardogeanmu pakon panggilanganmu. Maningon marmalas niuhur ham bani pesta muai. Ham pakon anakmu, pakon borumu, jabolonmu dalahi, pakon jabolonmu naboru, halak levi, halak dagang, na tading maetek, pakon nama balu i tonga-tongamu. Maningon pituari dokani hamar pesta bani Jahoba nai batamu, bani ianan si pilihon ni Jahoba. Ai pasu-pasuon ni Jahoba nai batamu maham. Bani haganup gogoh ni tanomu, pakon bani haganup horja ni tanganmu, asemar malas ni hurtumang maham. Maningon tolu hali ibagas sataun ro sagala dalahi na itonga-tonga nasiam, hulobe ni Jahoba nai batamu. Bani ianan si pilihon ni Jahoba. Aima bani pesta ruti nason ni igaran, bani pesta minggu, pakon bani pesta parlapo-lapoan. Seng buli marambung tangan roh barang ise hulobeni Jahoba. Ganup tene mambere marguru hubani natar bere tangani, romban hubani pasu-pasu. Nabinere ni Jahoba nai batam bamu. Naima dasni. Horas mahu batah ganupan. Dong sada suku-sukun yang patut kita pahami. Masa maningon membere persombahon pakon galangan hitaon hubani Tuhan nai bata. Kenapa jemaat harus memberikan persembahannya? Memberikan galangannya kepada Tuhan. Apakah Tuhan itu kekurangan? Aina perlu do bani duit taai, galangat taai. Lang nahurang Tuhan. Ai maningon dipahami kita. Jadi memberi persembahan lang halani nahurangan Tuhan taai. Halani iya do si mada kuasa, iya do si mada langit pakon tanoon. Gok bani kuasani do haganupan. Halani ay langong gahurangan iya. Asih paham kita? Apa sebabnya kita memberikan persembahan? Sebabnya adalah halani galangan ai sebagai respon kita akan kasih karunia Tuhan. Nadop ijalu kita. Ai do habe asih memberi galangan kita. Halani pasu-pasu nadop ibere Tuhan hubata. Patut mahita memberi persombahon pakon galangan hubani. Selayaknya kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur
atas segala berkat Tuhan yang telah kita terima. Ase bagi do bentuk ni galangan. Galangan gak semata persembahan yang kita berikan ke kantong persembahan, atau sekarang sudah familiar juga di tengah-tengah gereja persembahan nggak lagi harus duit kan Aido? Ya hama scan ma QR nih, transfer ma galangan nih. Halani situasion. Bagi do bentuk ni galangan nai pahami hita. Anggo ihuta limbuah ni hajumani do ibuan gabe ucapan syukurnya kepada Tuhan. Naija sidiaran ai mai ibuan gabe galangan ni. Anggo ihuta nama Romei pinomat sekaleng dua kaleng boras taruh konon ni do hugareja galangan ni bagal ni uhur ni. Itu menjadi tradisi di tengah-tengah jemaat kita yang tinggal di huta. Atap adong dohoma na memberi galangan dengan tradisi gaji pertama. Ada orang yang mengatakan yang pasti gaji pertamaku anggo horja ma'au dipersembahkan untuk Tuhan. Perpuluhan, persembahan bulanan. Jadi bagedo galangan. Naibere hita sebagai ungkapan syukur hubani Tuhan. Jadi galangan itu adalah berhubungan pakon spiritualitas sesahala. Dia menyadari kasih karunia Tuhan dalam dirinya yang telah memberikan kehidupan. Aimana menggerakkan uhur tang perbagas ni memberi galangan ai. Najinul jul ni uhur. Naima persombahon nat sitong ai hubani Tuhan nebata. Bahasa halak na memberi galangan ai mangida bahasa ganup nadong bani tondui daging uhur. Tondui pakon akula hosah apa gogo rosi ganup artaku. Aima nabinere ni bata halaniai patut ondos kononku hubani Tuhan bata. Aima nani idah colma na memberi galangan ai. Sonai ma patut hita manggalang hubani bata. Memberi persombahon apa galangan sesitong niondom magabe sada ibadah bani bangsa Israel mulai sabari. Adong tolu pesta tahunan bani bangsa ai na paingat kon use pasal padan ni Tuhan nebata. Ada 3 tradisi pesta atau cara mereka mengucapkan syukur secara bersama-sama di tengah-tengah bangsa itu naparlobei pesta Paskah. Pesta Paskah, pesta Pentakosta, pesta Lapo-Lapo. 3 pesta ini. Kenapa mereka harus selalu merayakan pesta Paskah? Pesta Paskah ipardingati bangsa Israel sebagai pardingatan pasal parluar ni sidiahun Masir, pasal panogu-noguon ni naibata hubani sidea selama perjalanan sampai ke tanah Kanaan. Napaduahon pesta Paskah ai juga akhirnya berhubungan pakon horja bagal na pasing nabi naheni Yesus pakon susiani sanggah makan malam Paskah paima tertakap ia. Itu sebabnya sekarang kita juga memperingati pesta Paskah. Pesta napaduahon nai horjahon sidea aima
Pesta Pentakosta. Pesta Pentakosta bani halak Yahudi 7 minggu do Paskah, hari ke-50. Jadi sekaligus halak Kristen memperingati Pesta Pentakosta sebagai paroniton duina pasing. Lalu yang ketiga, Pesta Lapo-Lapo. Bani bangsa Israel wajib membain pesta lapo-lapo halaniaha sebagai peringatan sangga pengembaraan luar hun Masir. Jadi Ijon masih dia berterima kasih, Ijon masih dia mengingat kembali pengembaraan mereka, karena itu mereka tinggal di lapo-lapo. Mereka tinggal di lapo-lapo. Mengingat kembali sonaha perdalanan di Sidea. Jana pesta lapo-lapo sekaligus sebagai ungkapan terima kasih hubani nebata halani tanoh nalambutan. Nadop i Pariama, nadop i Jalo Sidea, si bere-bere ni Tuhan nebata. Ternyata Tuhan masih tetap memberkati tanah mereka. Mereka berpanen, mereka bisa melanjutkan kehidupannya. Kita kanupan, nah hinargai bagas Tuhan ta Yesus Kristus, adong na perlu ipar dia tehita, sangga membere persembahan apa galangan hita hubani Tuhan ta. Adong tolu hal, na isobut bani ambilan tau. Na perlobei, memberi persembahan apa galangan maningon ibagas malas niuhur. Maningon marmalas niuhur. Memberi galangan, memberi persembahan. Songon halak namar pesta gok malas niuhur sonai mahita patut sangga memberi persembahan apa galangan pakon hubani Tuhan nebata. Songon halak namar pesta. Ulang becut anggo memberi galangan. Halani halak namar pesta langong ga becut bohini. Gongga nasiam marpesta suhut kalang mungkin becut gitu. Roh hasoman memberi ucapan selamat, irik memberi getini boras tengerni becut homani hita. Ai domai pertanyaan ai. Orang yang berpesta itu bersuka cita. Gok malas niuhurni. Memberi galangan ai maningon halak songon halak namar pesta. Gok malas niuhurni. Bahkan adong makatahon use. Bayangkan seperti ketika Anda mendapatkan gaji pertama. Gok malas niuhurni. Dia berikan persembahannya untuk gereja, dia berikan untuk mama bapaknya, dia berikan untuk kawan-kawannya, dia traktir kawan-kawannya. Ibarat orang yang mendapatkan gaji pertama, luar biasa sukacitanya. Mari kita ingat kembali ketika mendapat gaji pertama. Jadi, lang dong na keberatan sanggah nama bereai iai jai. Lang dong keberatan. Miliki perasaan itu kembali ketika kita memberikan persembahan hubani Tuhan. Ibadah holsoh. Tapi malas niuhur ibain hita. Anggo memberi galangan hubani Tuhan nebata. Kok malas niuhur. Napa duahon isobut ijon sarihon hasomanmu. Malas niuhur taai maningon do gabe si pardihut hasomanta. Bani pesta lapo-lapo isobut maningon gandup do si pardihut bani malas niuhurai. Anakmu pakon borumu, jabolonda lahi pakon jabolonda boru, halak Levi, halak dagang natading maetek pakon nama balu.
Arti ini sanggamar malas ni hurai halani pasu-pasu ni Tuhan nadop ondo subakta, bagikan juga itu dengan orang-orang di sekitarmu. Ulang pita hita na menikmati malas ni hurai, bagikan juga itu dengan tetangga, orang-orang di sekitar kita. Adong sada ilustrasi sonon. Adong masa ada keluarga tiap malam anggola ho makan malam si dia sai itonggo hondo tetanggani sada inang nama balu. Jadi mitor ihatahon bapak aido sonon. Bapak ni membuan tonggo. Tuhan tolonglah janda miskin tetangga kami supaya dia memperoleh makanan yang cukup. Nai matonggo ni bapak ayah anggolau makan malam tiap hari. Jadi bani sadapan orang, nini ni ombah ni mana merumur 5 tahun hubani bapak ni ay. Pak, tolong ikatkan tali sepatu saya. Tolong ambilkan nasi saya. Tolong ambilkan air minum untukku. Tolong ambilkan tasku. Ini bapak ni Aima. Mengapa engkau meminta saya melakukannya anakku? Sementara kau bisa mengerjakannya. Nini Om Bahai, ayah juga setiap hari meminta sama Tuhan untuk menolong janda tetangga kita itu. Padahal ayah juga bisa melakukannya setiap hari. Boy doi hurjokam tiap hari ay bapak mana rukun indahan ni hubani. Lang pahala itonggohon tahabi langi hurjahon langi taruhon indahan ni. Ibo todo lang mangan tetangga ay. Pita hitonggohon. Habi adong do indahan ni. Langi taruhon. Hita ganupan, anggo marmalas niuhur hita, anggo mangahapkon pasu-pasu na humbani Tuhanin hita, ulang pita hita manday hunay. Dihut mahasoman taijay, ulang pita hita dasana marpesta. Dihut otang mahasoman riak marmalas niuhur pakon hita ijay. Anggo pita-hita na marpesta na mga kongguleta ay gabi na burit do si ulak konay. Tapi anggo dihut mahasoman kita membagikannya isarihon hita hasoman tanalegan gabi pasu-pasu mahomani ay. Hubat tape pasu-pasu bani halak nalegampe gabi pasu-pasu. Napatoluhon? Bere masih deran hubani Tuhan nai bata. Bere masih deran hubani Tuhan nai bata. Isobut bani ambilan tahun maningon pituari dokah ni hamar pesta bani Jahoba nai batam. Maningon pituari hamar pesta Bani Jahoba nai batam. Itu yang diwajibkan kepada orang Israel. Bani pesta lapo-lapo 7 hari. Lang tanggung-tanggungon. Anggo mar pesta ma 7 hari 7 borngin. Lang tanggung-tanggungon. Secara ekonomi, gogo, tenaga, marbois matongon anggo pala marpesta adong na marpesta 7 hari 7 borngin. Maksud ni Jonah ma horja na lang tanggung-tanggung don membere persombahon pakon galangan hubani nebata. Tapi menunjukkan totalitas memberikan kepada Tuhan Allah. Totalitas. Jadi lang tanggung-tanggung. Apakah ini juga menyangkut soal jumlah persembahan tentang 7 hari berpesta?
Iya pasti. Kita diingatkan tentang memberikan soal jumlah yang tidak tanggung-tanggung. Humbani segi biaya anggo marpesta maham pituari pitu borngin membutuhkan biaya na begal. Natar bahensi membere galangan asahira marpesta pituari pitu borngin igalangkon maai. Kan ai duai. Napoi terbahesi membere galangan sahirana marpesta pituari pitu borginai igalangkon maai. Hubani nai bata halani ai doya tahun. Tapi makna 7 hari itu juga bisa sebagai hataridahan, keseriusan, totalitas, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dari segi jumlah, itu pasti kita harus memberikan yang besar untuk Tuhan. Ulangi peliti ija sietekan. Tapi makna 7 hari juga menyangkut soal kesungguhan, keseriusan, hati yang terdalam. Bandingkon hita baniambilan partongguan taai. Inang nama balu memang membere 2 rimis. Halak nalegan membere bagal-bagal. Tapi nini Yesus buenando nani dabukon inang nama balu na miskinan hubagas poti idok niuhurin marimbang haganup naman dabukonai. Ai humbani lobi-lobi ni doi dabukon sidea. Tapi anggona beruan ibagas hahurangan ni idabukon do ganup nadong bani haganup haguluhan ni. Jadi maningon jujur do hitai lobi ni Tuhan ne bata. Mambere romban hubani pasu-pasu nadup ijalo hita. Halani tetap ope manjalir pasu-pasu na si holberion di dai bata hubata. Jadi pasu-pasuon di do gogoni tano, pasu-pasuon di do horjani tangan ta, aseto tap marmalas nyuhur hitaon haganupan. Memberi senganjai miskin nih. Halaniaha. Tuhan akan tetap memberkati tanah. Tuhan akan tetap memberkati kerja tangan kita setiap hari. Sehingga itu mendatangkan sukacita. Halaniai. Berehita masih bagalan. Berehita masih deran. Berehita masih jengesan. Nagabe persombahan pakon galanganta hubani Tuhan naibata. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih Tuhan isombahkon hanami hubamu. Ipasu-pasu hamdo tano. Ipasu-pasu hamdo horja tangan nami bei. Marhite honniin. Gabi boy tetap hanami marmalas nyuhur. Sai ajari ham hanami, setiap hari bani golu namion mengungkapkan rasa syukur nami hubamu Tuhan. Ibagas malas nyuhur, ibagas nama sarihon hasoman, ibagas secara totalitas hanami, paundoskon malas nyuhur nami galangan nami hubamu. Oh Tuhan, sai pasu-pasu hamma kuriamon haganupan. Kuriamuna tetap bersabar beribadah i rumah. Kuriamuna beribadah atap sanggamar horjanuan sidea. I pardalanan. I rumah sakit. Pasu-pasu ham sidea Tuhan. Na tetap menanti
Atigan ma pandemi COVID-10 siaon boy berangsur turun grafik ni gabe boy hanami beribadah i gereja on. Pasu-pasu ham ganupan kuriamu Tuhan na tetap berjuang halani pusok ni uhur na idopakon sidea. Urupi ham sidea. Pasu-pasu ham kuriamu na berproses supaya bisa pulih humbani na borit ni sidea. Age kuriamu namar malas ni uhur, namar ulang tahun, namar malas ni uhur, halani horjana tetap sirsiri bereham hubani sidea. Tetap pasu-pasu ham Tuhan. Ase marhitehon niin lambin iida hanami, lambin itanda hanami, bagal ni holong muban nami. Ham Tuhan nai bata. Sai maidop maham huban nami on haganupan. Tangihon hamma tonggo nami. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Paima iondoskon hita galanganta, tangar hita malobe hata ninebata nagabe onjolan bata laho manggalang, aima natar surat bani 2 Korinsia ayat 7. Ganup na jinul jul niuhurni, ulang mahumbani borat niuhur apa halani paksa. Ai iha holongi naibata do halak, namala suhurni mambere. Sonari patupuhi tama galanganta. Ulang
mahita jongjong, martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pardear layak janana unja huben nami. Terima kasih mahata honon nami hubamu, halani tongtong doi pasu ham goluh nami. Doma ihasomani ham hanami, jana ipasu ham horjanami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas nyuhur, rodohanami mangondoskon buah ni horja nadopi nasu muin, gabe galangan hata rima kasihon, pakon puji-pujian nami hubamu. On pesai jalo hama galangan namion, bahen hasangapon ni goranmu i duniaon. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hama tonggo namion. Amen ganub binere muin tondui pakon aku laku. Bapa nami nai nagori atas, sai na mapasing magoranmu. Sai roh maharajaonmu, sai saut maharosuni uhurmu inagori tongaon songon na inagori atas. Beri hama banami sadarion hagoluhan ari-ari. Sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobai hamu parlajoan. Palua hama hanami humbani pangago. Lahoma nasyam, jana lahoma hanima mengambilan kon pabua domadohor harajau ni nagori atasin. Pamalum hanima ma naboritan, pagolu namate, pamalum ma nagadamon, usir setan-setan. Si layak-layak doin benima, ase layak-layak kon hanima ma. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan nai batamaha. Isondangkon Tuhan nai batama bohini hubamu, janama idop mahurni mangidaham. Idopakon Tuhan nai batama bohini hubamu, jana ipasorap maadameini bani tonduimu. Amen. Selamat hari Minggu Mabata Haganupan.